malo mo ma lere ke pongpongini pe malo mo ka ngatonga tau te mai ki he pongpong fo o koni fia ki tata lere ki modol ki he polokalama ko ia fatufonua foo'ou ai ko heni pe mo piveni piukala pe mitonga ki ke whahoko atu e tau polokalama fatufonua foo'ou ki he ahoni ka kimo ai ko kore ke ngau pe mo ngahi tal whakatapu ko toa pe o ku whakatapu atu pa me heo pe ka ta mo ai whainga maari ko ni ke whahoko atu ai e tau polokalama he ngahi rea mahino pe mo whainga fua ke lava ke tau whetu taki ai i he polokalama ko ni whataonga pe kainga kuongo le rei atu pe tau polokalama ki a ting motol ki apina pe ko pe ha whetu o ku ke whanongo mai ai mi he polokalama toki ka taka share atu pe tau polokalama i he pongpongini whoko fia ki taitai le rei a piveni ki he tau polokalama he pongpongini o ku mahina pe ke te au ko ngahi taimi whemo i kina eni tato te whito ki he lere ko ai hopo mo ngahi ngau ke he whahoko pe me tongana ka ko ngā ko whanga maari ko e pongpongini lava ke whahoko ai polokalama ko ni ko iloi ko e na osi whoke ola ko ia e hopo na taki humai pe o atu ai ola ko ia ko ngā ka toki whahoko whalere ta polokalama ka ko e pongpongini o mao e whanga maari ko ni ke whawhatala noa pe mo koe whewheha ke piveni whewheha ka tongana i he ahoni. Hello tau lawa. Oi. Oia, tuku mai ni me ki hopua saspo hiwa. Me fai malanga tuku e ahoni. Ai koe malanga tohi na tiwa ni afi. Malanga rea na aia ni nai he hiwa. Pea tala tutu ni hiwa pumpo. Oku la ale rei pe fonuan. Kei fai pe ono talanga ia e ola foki solo na ki ai mai foki ono ki franga i foki mergo o chefo i ka franga ko na o lau o admit te taimino mahino na tol ka kono fo fai solo e ai talanga i me ko fakau ka i mama fo ko e mo mena mo ngai ai e ulava sio o koni hulu pe mama puli fo puli automatic pe ko media pal pare ma he hul mai mama ka ki fo puli ko ki fo natura ai na no ko ki fo natura ke ko existe fo puli mai mama ka fo fi ta he ko ma ko ni o si pe ka u me ko ni aku admire to take my head off kana tol aku fa fi he ko me te tau lava o nga unre fo no ki mo when asma pe foi mam o te don ge automatic pe puri fa puri ka ku fa fa bit o tal fu o se hopo boy ho ha asi au he ange pe nga himi tia ki he ka fa ko le pe na tol tal si ke ki au hifo ki mama ni o tonga i tu alangia kana toka mai pe ke le ta polokalama ko takau whanongo. Mo lahi apito, piveni pe ko tui mahalo ko konga ia kwa whiawhia. Taimi ko tonga pe kulawa fatufonua o kore ke kakai. Mo whiawhia maari pe mo whakamoko ka tau tala noa pe mama ko ngā. Ai pe taimi e mao haola te tau whia mahino aki pe he ngahi isiu ko ni. Pe koe ke uhi ngai o ku taimi ko toa pe he kakai ia koe ko ngā ke whai tutu une atu ka nau tolu ka tau kore pe hoki ke tau whea po tala noa aki pe mo tau wahe wahe he koe tau wahe wahe pe ke whamatala whoki nea ngā poko whe turiki ke tu uai ko ne ngoto pe waka koe tau alu kato ki kristai ka ke i he pongpongini koe aia ko tu unga ia hopo ko ia na te hae mena hoko ki hopo ko apo hiwa hono ua. Na ke hoko atu pena ta ofi hopo ia ko ia. Iyo, koe hopo ko ia, o tolo ia ke tok whai e sune. Ok. Tolo ia ke whai sune. O ku kei tutun pe whamau ke hoko atu. Ke hoko atu. Iyo, kana koe presa koe taimi. Na mau whenga ke oa te whai hopo ia. He kono inga kono inga ko o se ansiti ko te ai hopo ko ni o kaireo ke mahino course of action e ka pa ta fo ki mo pressure mai hopo ko na siasi na ki puka a klaivia
ka kore lewa mau kore lewa ki whamauanga ke toloi ka koe koe whamautangi ka matai mai na tu he ka hau hapo ai ki fihi ai ka whamau he uhopotangi pe ai toki ata pe ki sune ka wai me mari sai pe ke tatara no pe ai patawi fe ai hene ke wai ai me mari ia solo he mea koe ni koe hanga he foi toloi koe ni o mai ai clarity ke course of action e malawa ke hoko ke whafuangon to tapongo fulu koe whanau mai koe hopo koe ni ai koe tutuni koe ni koe hopo koe ka mo'ua he kupua taha koe kupsi ni ma ai ko exercise ai utu ni e whakarea ka pau ko ha quantity ko le o si ka pau ko ha quantity ko le o stake up in the share ai wharearea ko tutu ni le vai pau ke automatically unseated sai os unseated ta tonga tapong fulu ya ko me le ho te mi o kick in ni le vai foi kup fire kupsi fire ai kupua taha ai ko kup fa ke kupua taha o huinga ia ke ordinary basic any basic ai o hanga he foi kup fa mo kupuni ma fa ma vai ka candidate me hata hape sai os ansitia po hiwa ia na o ka to hoko ko parliamentarian ka pesio hapo gon ai go mo ka peri o next course of action ia o atu ka hata no ia pe ta ordinary pe ko ka hata fare area o tu le mai de lao ga he ka pau ka pau prove fa mawanga pe tu ne fa mawanga o halai ke primary o mai le vai ai taute ia go ni e mo pa anga ka to over ni mafe oa pe ko ngau e popula o kai to over ta o tolu wow oa pof ai ko e to ki faka fo ale va faka mauia o faka tau ai ko me ko tu ne ko foi expression e fa mau o faka tau ka ko next course of action ya ai o balava ke ngau popula ya mana mo ni fa hua ko tena wiku kiwat ke o tatoko wa nei ka ye ka ko ha pe fa malala ai lao ko nga ko foi hopo wa toloi ka ko men mau sio gai pa mau pa fu lao ke liliu ai course of actions que foi kupsi fa Mari tama Mari pito ai fermentala pe mo fa mahino ko ni ke fa hoko PIVENI pe te alu ke te Mari nga me ko asimai he fa uhinga ko ya pe ko tu uhinga le rei pe makatunga he tawanga pe fok hopo ko la fili ko ansit pe ngai tautea ko fa ki ai me ko tawanga maheni ki ai ka ko nga ko ni ku mo hanga mo te hulu i mai ko ni ku os ansitia pe ku kalewa ke te uia ka fonga fale area ai tau pe ma fainga taha pe apply lewa ke ai kupu fa ko o la ko kupu ataha kupu si fa ai o ku ka wai manga po pula ali ke te fatu ta makiange ke zia ko ha winga na mo fainga i mo do ke ta ofi ke ngata foi hopo kai go press of time go time ko ia press of time penele ai whakaukau ke whahube motion because ko os ansitia kai lava ke mau focus e hopo konia siasi he mau whenga wea ki beba mo loia konia o ne hentolo ke iskonia kautampu ai pana tokonia upito e kuraki hopo ke hopo konia hopo atu koia so you got press of time man tu ko hopo hange ko hopo ko aku mo foi tikite ya fa ana fenga fa mau ke ospe a ko ya e hanga o cross examine ke establish umoni mea
Koi. Panau pe he mea ko ane kamata mai pe are ke sinuaki are ke siniwa ago are ke sin tolma are ke sin fana asia ki fatamulu asia ki fatamulu ai kai ke ko to no ya kai ke ua va fai ka do me go foi a peta pa manda sio fa mau ko osi ai me ai ke cost of action ni pa tu punga de singa pende ke o te tolo i o te kana ku ka ki au ya ke sko ya ko mo ko to no no fa ko he tari fo you ka tuang fo you ka ke fai pe ai sio ki ai te fai pe ai sio ki ai ko nga he ku o wai pe ai provisions ke he ko me ai solo tu pe ta no pe lo pe ko nga ke fa ko me ai ko me o mama fa ka te au e tan hala ko kosia ko foi me ai o lo to ke o mai ke le ti ke mahino pau ke o to hoko ke o to ngau e akia he kau ku pure anga ke atika so ko fatu tama ki hao e foi me ko wa fu hao me foi tan hala ka ki au ko foi bribery o ku fefekata eu que ha go influence to ta ke influence ai foi ti va henga fa ka to ai a ko foi issue ya o kai pe ke o ke mau fi mari e ko tau mua ne ke tau mua pe ya ko nga ko kana fi mau ke lava he fa ma nga provide clarity ke he ka pa te mau tu no ai hen so ka pa te mau tu no ai hen o le pure anga ko te nau ke te ka he firi hoko ko te tai fa ga te nau lava ngau e ke funga ko ni ke nau ke stay in power ka ilo tala mai ga do be common sense ko bribe ya ka ko ke fi ai ku pui lao ai ko konga e ta ka pa o kai ke lava he fa mawanga pe aliriu me fare area ke o mai foi clarity ko ya he wai me ya e solo he lao o ko horizontal authority mo vertical authority taimini ko tu ne fa maulahi e ta o ne fa ka mai e voter in general pa tu ne fa maulahi ua he taimini o ku whakangatanga tape a sui lao ia ki identifiable voters ai ako hene tu pe o te ke appeal ia ke hau ha foi vertical authority me appeal court o tu ia ko ni ke aki wa polo pe hau tam fa mau ia ko tam mai o ko tu ia ke pe ko tam ko ai o ke kai ne o mai certainty ka ko nga issue ia ko he hopo o ku kai ke kana ke mai fo ko ha hu nga mau finga ke ta fi hopo ko na mau o kana na pressure taimi ya even he hopo na pressure he taimi ko hopo ko na si pressure taimi kana mau pe ko si ansi ta ton ta pon full ke fa hu be mo sinia ke na mit pe cospa tamte hopo ya ka ko fe ko puke ko klaivi pa mau pehere wa korea ke toloi he ta pau ya wai element of uncertainty ya pe ha ha ta ke hopo na ke fai weekend pe a lot me ke klai lot gan fa mau ka ko time ya vai la poloko sune ma go rocky week ke sune ai ko uhinga ko na mau te visite fo ilao mana tu solo ko ilao ya ko ni na ka hardly exercise ya e fa inga time he ko foi hopo la ki pe hopo ya grisi he bribery he hiwanoa hopo wa pe ni wafta fa ko nga tabe na ka ye flo ko ya o fato nga ya ke o ko pe mo foi course of action dia ki hata hau pai ko fa funga fare area ai ka ba to pesiwa te hopo ko ni he hopo ka tonga tapo fulu is no longer a parliamentarian. But alu le vai foi keto grigo of every person, ordinary person, he kufa, kupsifa.
Koe fai mea beta hai ko kirik mai ko ata mai he whakatala noa ko ia. O tutu ni he lau ia ke ngahi offenses he lau whiri ke whai petisi ni he whai ahape ua walu. Aia ka pau ko whakaukau ka pau na ko ospe ahua walu koe te ngofu hatahakin te hao whahu mawhai. He lau whiri. Aia ko whakaukau ko ke pehe ke whakailo moi whahinga na kai ke nau lava, kai ke malawa he tu koe lau whiri. Ai ko ha ia e he foi aho ua walu ko ni o mai pe ke whae whakailo. Ko te tu apekita he foi scope aho ua walu ka lewa ke toi whae lewa. Ke ngofu ia ke pehe aho ni ku whailo ea ansi te tamakoe pa hao e tamakoe a whailo kita. Oia, kai te lava ia. Ko ngā ku hape ua walu o whae e whailo. O koe ngai mea mahu inga pito e piveni ku asi i he hopo koe ni. Hange pe koe aku o whae kia e tala noa. Ko hinga pe poki ko hopo e ni tātai taha foke ase whangi hopo e ko he whiri. Ka ko whai asi ko ni asi matalahi pa ulahe ngai mea fo o asi ai. Hange koe na ke whai kia whakatala noa. O ko ngahi mea fo o e ni kau e ngahi mea ko ni he ngahi mea fo o asi kia ai. Ko ngā ku lava whakapapau i he ni praipi. Ka ko taha mea ko mo whenga kia ai ko tanu hala. Mo ngahi mea ko te lalahi ange. Langa wafu mo hafu ngahi fu wai ngā ue lalahi pehe. Ai au ku kei au ku mo whenga ke lava o clarify pa mo mea ke mahino. O ku as fok he mo mea ko ni o ku kau ai pe fok pa mo lava pe ke hanga pe hataha ia i he wahenga o koe ko kantiteiti o whakailo hataha na kan o ku lava ki whare area ko ni ku os lava as mai moia. Ko ni ku lava pe ke te whai pe kita te hopo o koe ke te loia hange ko koe as mai me whai mea koe ku lava le rei pe moia. Wai mo konga taha foko mana wasi kia kakai. Hange ko ka whamo oni loi. Nata ki tala noa pe foki ai he mea ko osi. Ko ta whata hata pe he ta nofo ko he hopu kata ngata pongo fulu. I hono he fuakawa ku nane whai pe mo ne wha mo oni he hopo na i kai ke ne ilo ia ki ai. Kai toki hulu mai foke whi video na ke mention he ta programa. Hulu mai video o paspasi ia. O paspasi ia. Mai lo pe na ne ilo pe e ia. Ko ngai ku fai ka uhinga o ku fai whakailo ko ia e ki mautolu pe koe whatongia ia prosecutor ke ne fai whakailo. Mahalo ko taha pe nia ngahi mea o whi mau ke tawanga o whehu ia. Kau kai ke tapu ai private prosecution ia. Ko kai ke ta ofi ai ke mauhanga i mautolo fai e private prosecutor. E koe u whatongia whakene e solo ta whaalawe foki ke palparema koe sistemi. Whau he komisionai nau lao, ka mai o tuku mai he self, ka nana tō i puti o mohe o nau office. Kai ke aha foi application ia ke nau hanga o implement. He ka pahe kai ke o mai e kakai ia, mo kau kantiteiti o raise issue. Kaya palparema ka nau tol ka ai ko kuinga ko flow as ia pe ko no ia he system ai ko ka ko faulao ka e ki ko fa tala no ga iso fa pe la o ia ke nau doktor mai moi na fa piko me ga pe kai ke o ku hanga foko raise issue go ya o ke mau se tol he foi tutune popo e na fa hu o submission ni Whakatō ke whakamau ke ne hanga o mai ha directions. Pe tene tūtūni a teni general ke ne take application. Ka ne kai ke u whatoa ngai, pau te ke u lau le re tūtūni e sol. Ka te mau ketpeki ai. Ka tawa tonga tapu ngofulu mo tonga tafitu. Ko pau ke mau hanga o ave, o kai koe lau maari e ia. But I think ka pau te tau hanga hange puani ka pau te tau tutuange aloi pe mea ko whamoi loi hange ia ko more hono value o naia hange pe ha fo yo anga maheni pe ia o mai te tapu ba ospa pa tok fai pe ni whakaukawana po ne loi ka ko palpare ma ko hanga whatonga ai ko potential ke na hana tol ave tamaton hia o whangapo plai o very high ia ka pau ke tonga ngai fi process ko ai ha fa ta ko feui e kai ke tu no
te mau. Tau te whito kau. I will consult, I will mechanism whakalau ke hoko ate i siwa. Mo lai hapi. Ai lewa piveni ko tui mahalo ko o mahu inga au pita o kulahi pe a hono tala noa e na kupu wataha i he social media. Ko tui mahalo ko kupu eni o ku alake foi kupu a ko ni o fu mahu inga au pita he ngahi ahoni ko ngahi hopo. Pea ko tui ko kupu eni o mahu inga ke whai ke hano wha mama au pita kupu ko ni ke mahu inga maari ke kakai ai whakau ko ni ko inga ke lava ke whaha sio whakalere ke kakai i he kupu ko ni e lao whiri ko tui mahale ngari aunga ke taafe ke he kupu ko ni e piveni o toki whakahoa i pe ke ngahi isiu ko ni ko hoko he hopo mo whakatata aki ka taki afe mo ke kupu ko ni ke lava ke whahana whakamama e ku lahe kakai e ko kehe mea ko tohi ake taha e ku o kake hamawhai e whakamau anga ke ansiti hatahe whare area ko mea koe ke toki paloti i he whare area o ngā akia ko whatata Sai ke ulawe mea koe nahe nau whanau haki se programa ni ukanai hala e wanga i whakaukau ke whamatala ne hau me programa koe pehe tokua koe whakatangata mawhai o uhinga ia ki he function koe taimu ko preacher e lao o kulama pe he whakamau ke tutuni ko hataha pe ai whamau anga sitiso system kau hanga lawa te tolu koe ai lao Filipe ne hanga o clarify e whakaukau koe ia koe kupu ataha kupsi ni mau ne pe mai ka mo ua i he primary e whamau anga i se automatic vote NSA au koe ansitia sai o mai rewa he kupu koe ia ke certify rewa he kupu o kupu tol fitu paureva ke ai kone whakarea koko he kuptol fitu pau ke immediately certify he whakamauanga a e nau determination ka pau voiti ke ansit o ave ke speaker of the house kuptol fitu ia pako kuptol tolu reva o peheno no wharea. Tolu reva o peheno reva no wharea. If he has already taken his seat in the legislative assembly, he shall be unseated by the assembly. Aya koe foi huko shall be. Kuo pau ke unseated. Koe ke te hafilia assembly. O winga ulau e solo ke o kai ke peia ke fai tutune whakamau ka toki awe ke discretion e wharearea ika o tutuni pe lao ai koe katoa koe mea kone tikrea pe whamauanga o ku nane puiche ai kupu ataha ai bribery o os automatic pai te haloto e whamau os automatic i pe i lao ko ia ke ne hanga o unseat tala mai rewa he kuptol fitu ai foi state soko ko ne tohi ke he sea whalearea immediately koe ke pehea ke tohi ai ko mena whai pe tohi a haua ka koe tutune wa koe kuptol tolu ko pau shall be unseated by the assembly ai ko so os kakato pe foi sistemia i he foi lao koe ke te haloto i hata ai ko manatu e whaatala noa solo ai mahu inga ke right up e lao ke kakato foi sistemi o kai ke toi avea ke tok whai tutun hataha hasino mawhai he koe mea eo ase element of bias ka koe mea e longa ai whanua ka koe sio koe foi tutuni eo taha pe kupua taha ni ma koe ne guilty pe unseated tia ka kostala mai hoko ai pe ai mea ke whai o au ke ne alwitua
Sai ko me ni ta ha malava ke fai. Para toi ko fehu ia ko ni na unlawful honofilia ataval. Ko tu ni ko ni tala mai io na unlawful. Sai ko fehu I mari ni ta te hoko atu. Ko ne vahe ka to a mai ke ahoni. Ko tisisi ko to na ikauai o unlawful ka to. Nari. Ai ko foi cause of action ni ta ke foka ilo ke foka foki ka to ai vahe I foi time unlawful na occupy a city. Me go to ai fa mau ka kono moni ko lau maria ko petitions ke ne hanga determine pena lawful hono ene mauesea ke ahota havalo no we ma o kai ahoni ke peke to ke be unlawful ene ai ahoni ene ai ahota havalo ko no we ma ko tu ko ni ta mai na unlawful so ko for reputation go away then everything else after that was unlawful. Make sense pe ya solo Sabito ai fa matala ke nga he ku tu mahalo I ta fa aki ta ha ko na dala mai I foi ko na fa ya fili na lawful hono fa no fo ke fa le area fa ma pe fa hono fa no fo pe I fa le area pe hoko ko minister pe ne nga u pe ne ma o ne vahe ko nga popula ka ko nga mahino fita fa ako ke o mai ko tai mutu tu ne fa mau na unlawful me ko na fa fili ai ko fa mau nga pete ne lava o fa ma ala mai fa ko nga ko ya ke ka maria bito piveni kapa ya o ki ke ai ko tu ma ko o se fo nga we la ko ni o mo fa hoko e la apito me mama mai fa ko mo fili ko nga na talo pene fa po uri ana me ko ni ko to fa po uri be me fo loa kana ka ki fa hala ia ki ai I ta fa aki ko ia a fe ta fa ko commission na fili ku time ke te fa hano va kai nga we ku na fa I pe u me ko ni ke he ko hange pe ko pe ke na fa malo hi na do halao fili a to fo ke solo ke lava me ko no fai fai mi fare area ka pau ko lau marie ka kai gui fare area ke put structure and order ke tau fal ke tau mahi institution ni e lava reo fale rei he ko na tu ko tai mini ko ke ku hange ko lau fa we na to le la o mai fo tu herself na to lo mo na o visi mo ipu coffee pe en tu na he to tonu ko hanga fo ka wa to tonu ke ha mechanism that they put in place he foi lao o tai mo o ku le re firi within e foi mahina tolu o ka kau na hanga appoint ha kau inspector pe ko fai fe kau pe ko ha officer kolo ke na hanga o identify mai me ko ke fa no ka kai leva ke hoko ai va kovi ke na hanga ke feke aki anga pe ko fa fo pe kau na aku fai ngata ia o pito raki pe ke ilo pe ko family pe na fai ngata ia o pito kana u fa kau ka pa te tiu se fonga fa kau ke fa ngata ke interest family te ke o se fo no fa fa modi ka pa te fa tonga ko awen ko ta ke te wi kapneti o ko fa nga I pe in public he pai de uloto ke reduce e whaka kau ke o mai e ma interest whaka familia maua ke ne hanga ia o override e fu interest e whunua ko hanga ia whaka kau pia ko hanga ia whaka kau ka whanongo ki ai tene unurewa ke whai mea tonu ka oa ai ke pehe ma waka ka kona moni e solo uhange e poko kulau o ko amanaki pe e hanga he mama o hulu I whakapouri o pūre whakapouri. Hanga I whakaukau. Moni la happy. Piveni I nga hopo ko ni o whakahoko. O ku mahino mai, o ku tautala noa whoki ko I ngā koe pehe e tola, ko tautala noa ke tola ni manoa, pe tola te au, pe tola ua noa, pe puha moa. Aku nau pehe ka whaki mea iki pe. Aia, o peku pehe rewa e he whakaukau ia. Ko te ala po ate tola te au, pe mana tu I au he whiri. O nau whikonga nau pehe bribe.
o pehe ka kai ko fui me ek bribe fe lewa e ka kai ka quantity he te nā pena tōria o tokoni i e fui wa ha me ha fai he wahenga hange ko ke tala no ga me fa look for paka ke nā rea nā tōluia rea nā tōlu tat ke mana tu iau me ni he kai ke lava e he nā ngai fu tokoni fa paanga e fai ke he fitu ko ia o wesia e fili a kakai ko e pau pe ke ila kakai na eli ni mafe ma piveni he tau konseti na ne o mai e ni mafe he ha paka pe ke tala to ke mo mana tu ia he fili he te atu ko ia e ngofu pe me ia ko ia I he la ko fa tu ta ma fo kia ko uhinga ko ke kai eu tu e to ni ngata ma ko po he he ka pate whakaukau ke whakaukau ko ni solo ko wafu ko ia fa wafia miliona pe wove miliona whakahoko ia he pure anga I he request ai pare mia he lolotonga time ko ia I was influenced pe ia be lava be lau ko indirect variable gift sai and west na tu orea ko tau me tonga ta bon full ke tau fikore aki na mo kore mai ku tola def mo kore ta body ai ko kui o wa we a kore tau ke hau pe ia ke hau pe ia ai ko konga ko pe fe ma ka pau ko ke ave ki ha fa mau tangi pe ko me ele vai ke ave ke provide the clarity me fare area ko mau inga fu kia ko e solo fata noa mau inga ko ke tau fili ha ka fa fonga o wa ha ka veinga wa na ka veinga ke ngawe so ko ka atunga ni fili independent na he ta ka yo na to ka ka ko fe ko tau mua na fo lao kai ke ka ko whakaukau na hanga ai mai solo na ia kantitete I kukalani ko ne foi me pena fai na ni kumi foi hina re mani pe ulau se ni tipe ke honga te mai ki ako na kau na taufi pene kore angi ke manatu ia au fi foi hina re mani one city ai e whakamatala ko ai ngahi ai tutun ko ka fa mau he kai ke na hona to limit ai kif pe ko paanga te ria na abuse he ko ni whakawawa pe ke pe e to kamata pe au ave ni mafi pa to glau go pride aya e ne pehere vai ko fanki mo ko ave panga te au ave panga wano ave ki kilo mo ave mila mo o fihia hanga tonu e foi lao ko me ne ko te ke lava he whakatonu lea e foi lao pe ko no construct e foi lao ke whakafihia ia mo me go ni ai ngawe ke ati ka government ai resources e pure anga ke nau promote ya ke nau ke hoko ya ko hamea ko via polo ya ke nau campaign ya Mone o pito pivene o ku maho inga mari o pito ai fa matala ia pe mo ta time ko ku tau sio ai ki he lao fili ai ko ne tu ko heta ni mi ai lao fili I hene ka pau tau pe he ko ni ku mahino an fai an seat pe ku pai lewa ku pau lewa ke tau hanga tu ki ha fili si ai o ku ke pe he ku mahino le rei ai tu unga ko ni fai tau te ai ki ha kau candidate pe ko ka kai ki te watu hawhiri si e whakahoko I hawa veni mai. Io. Koe taha e wha amu e sol. E ta hoko te ta programa koe ni. Ke ta hanga malanga ai lau maari e whi lau. Te ria na te fau maha candidate ai. Candidate ai. Ke na hanga awea ka kai. Ke koe sio kono piuti ni, kono whaka off-fai ne hoko mea. I lako osi koe ni. Mahina koe ka kai. Koe ne iri suia ia taha ke toi oang hafu hina re mani mahata. Koe mea ai solo, sio koe ki meni ki hanga. Ka pau te waloatu ki hate ia pa hawa motua kore mai. Haane mea ku ne fie ma, pe au oang, o koe koha praipia. Koe praipi, e whakatonu, e kulau koe ngai tutu ni. Koe whirea koe uninvited oku apia very often he whai tutu ni.
Ko ave hasiri pe ko ha me ki ha taha pe ko ha kulupu kanega ke nau kore. He kune hangare waia constitute whakaukau ke influence na wota. Ke aige na ke manakoa. Ho foa ke mea koia ka nau whiri ako. So, katoa umea koia te whihia kita. Kau toko ni lahi pe mo umea koia ni solo he tene hanga whatau e taina. Ai kau kandidate pepe mo kakai. Ka pau te ke whakafoki ho manatu ke tau riri hone wana ho fruna e to na ia interview a tupo ono a tupo nima kata tupo nima na pehe tupo nima ko ne mahu inga ia ke riri fa te mokalati ke fonua he was na os te mokalati ne pehe was na institution ni nga sia sina na te mokalati ka ko me na ni hanga fa to ngai e malama he fo riri ko ni o ange ai fainga mari ko foi rena ni ngawe from anyone from humble beginning. Anyone from humble beginning. Te o mandoi ko tunga mawhai na me whanau I be ki o lunga. Whanau I be pa appoint be mawhai o lunga. Ko foi whakarea koe na whai ko tupo ni ma. E malawa hataha be from any humble beginning. Or rise to the level of leadership. If they sacrifice and inspire to it. Ai ko uhinga nai kai pe me mone foi whakaukau ia koia. Ka pau e kai ke tau the private. And I make toi whoki pe ai leadership ia hange ko ulawe ko ki mua. Toi whoki pe he kau business kau tu maari. Ai koe nai waki whetau mua krise tahi wa walfitu. Pena ustara no ai ta POLOKALAMA ko huma krise tahi wa walfitu ko wharearea ko kau business ala tape. Ka pau ke manatui ko o pate serif pe ko kono e sau o si o tui la tai stili tupo dio ko mate ki fukare moto fu ka business ka ko tai bena hulu me agrise foi mama o kai ko koloa fa material tufa ke hanga yo ma o falala ka kai he une lau e ko foi covinanite po top tapu na mama re ka kai o tuku ka umea ko ni ki tua ka fili mai ka kai ke kana ka fatonga ko tai bena na utuai kamata ke mate I foi pe na ufangi ta ko uhinga na ma ui ko ki mata vai ko panga tu hau e kakai ai ko foi whakatu ta makia na tau mei uno ke he foi mafuri ko ni ka pa na ke fai e mea ko ni o dat te na ukirikiti pe na toi olunga fe ngoi pe tamate kamba tamata ai mon la ya pito PIVENI ko tui ko tahaia mea ku fia kainga whanongo he taimi u whahoko POLOKALAMA FATUFONUA ko ngā he ku tatala noa fo ke taimi lahi he sistemi pe mai ngahi mea ke whalere I ko ke nofo I hasino o ha whafofonga pe nofo hasino hata ka me nofo hange ko whakamama ko ni ku ke whakahoko ko ni I he hoko atu ko me he ni PIVENI ko hai mea te tau hoko atu ki ai I he tu ko ni lao whiri mo te tatari peke ose ngahi hopo ko toa ku ngā tau toi whoke whi hopo e wha he tai ni ko pe toki lawa ke mahino pa mo toki whaitu tu nirewa e poa te ke hoko atu po ko hai tu unga kui ai Iyo ko hopo sa si tala nutu toni he hiwa pumpo koi Iyo ai ko osi a hopo he ngofaka mau palagi ko hopo ko ni ala ki niu ki tau to ohi no tu sua ka koe foi hopo e ua o kulotonga whetaria ke tutuni, Ai a koe ngai oia we. So, I taia ta ki whasi ka e kumi mai sa jae. Oia. Mahe maka. Oia.
kona ku kona hoko mai pive. Aia koe ka tu uia koe ke ngahi hopo ia ku o e tatari pepo ate ki ha tu uni ke kakato ko lewa e ngahi tu uni ko ia pe me he whamau anga. Pe lava lewa ke mau sio ai ko hae hoko atu pe mo palani ke ngahi filisi i me ngahi mea ka hoko mai. A mui pe mo ngahi whaka ilo koe ni ku ke tala noa ke e hoko atu ke lava ke mau e clarity ai piveni e. O ku ui e whakatahia po ate ke wika hau. Koe. Pea te o mai lewa tānak mai lewa ai advice pe ngahi legal advice me kakai mo whingau e aki ki he way forward. Ka kona moni solo o kai koe mea koni ko slawa ko ki foi step e taha e fu. Ngā ue toi wha kilo wha miau wha mana mai toi. Ako oia, mau whanonga pe i he amanaki ke teka pe fuwe teka tau vilo pe mai fuwe teka taimi he whakaha mai pe ai hala whanonga ke fowai. Kaya ngai whakaukau. Wai ke mau nofo o engineer i hawhainga mea ke whakafowai hala whanonga whanau. Mau amanaki pe e wai ke lau mea if we do what is right, our family will be protected and guided. Lau pehe pe anga whakaukau ke mō meni. Ka pau te tau turi pe he lau maari e le reige. Whai mea kutona mai whalu fua e whanua. Tataki pe. E kona moni nei, koe osi koe whiri nei. Lahi whainga nei tai whi maari e mamai. Ka nea ke wongo i pehe nei. Osi koe whiri na wongo i o koe mea iau. O ku hange hafu konga au tau kuku. Malumu mai mea koe ka whemau ke tau ilo pe koe hakai. Ka koe hoko koe ngai huopo koe ni mai asmai ngai mea koe ni. O ne toi hanga o mai mama lahi. Kia mautolu pe pa ko tui ka hua. Ka kai whanua. E piveni koe ne tuu whokhetai ni mi o ku i he ne tuunga koe ia. Ko whatonga i pe i he mau wakai hifo ki he social media. Ai koe patoa foki koe fu mumeni au ku lahi au pito. Ko ngaka na au foki he taimi o ku lahi mo vete. Ko ne tuku he taimi mi ko sio ke fia ka kakai he ikuna he hopo. O kake te sio o te whai e lau koe mo vete. Nau fia ko toa pe fepe whainga turiki o e patoa nau tuu wai nau fia ko toa pe. Engari koe whakailonga ni engari lava o foto e whakatahai e momeni koe nike nau foki ki he mea na e anga kia ki mua e momeni. O tui au iau whanatula be solo. E koe lai wha eke mai ki au ke aha kulawe ke umea koe. Taka koe ke whemau e ki te whahalau ki ai. Kau te kai pe fuwe te kahe te ne whakamau popo pe ia. He mahino pe whitui e ke whaike whakamau popo. Koe ka mea e ke whukakai la lahi e ni koe ki tau te atato. Tarati ke mou spela mange APC. Ki au e whanatula pe ia. Ka wanga koe kulau solo. Ne ulo pe maa iau. Holungia ai pe. Holungia. Whanatula pe pure whapouri ia. Pai whanatula pe nau. He wai pe, tatau pe ka whainga mea pe. Even e ngai siasi. Wai pe whiau pe pa mo evil intention, self interest. Ka hika ke tau kei nof tau tori au. Puke holo nau tolo. Puke ato nau mutu pe. Puke ate nau mea whai. Ka tuane pe he unfold pe me ia te ia pe. Mo lahi apito e piveni ko tui koe mea ia ko hoko he ngai ahoni ko ngā koe lele koe ai hopo koe ni hange koe na kiki kamatala noa kia nai ni ihina nau whakaanga i tangai POLOKALAMA ko osi pehe koe whakailo whakamaa ni koe ahoni koe o pehe koe e pok fo owen ko mo fotu a foi maka i he mea koe ke tau whanonga i ko e pok fo owen i whanonga i atonga pe koe kamata anga ni ko mohanga hiri ono ki i fotu e maka ki ai ke unga ke tau whanonga i he whiri ke unga ke tau mui atu ai. Pea koe whuke ni hina nau o tau wanga maheni a koe pehe koe taimi ko tau tala noa i ha isiu pe tamai awe ke whamau anga ke vete me ai. Pea taimi kou awe ai pe koe ni ihe unau hanu tamai o kuha moha. Ka koe wheitu uia uni hanga o tala mai ka tau tolu ko whea mea o totonu ko whea mea o whika o pa moe lao. Ka te utuko ka koe ki ke whama apopo mai ta POLOKALAMA piveni.
Ko inga he ko ilo i te mao be ngahi ola koe te tatu e lava pe o tala noa he ngahi taimi ai. Ia sol, ko e ola koe a bongbongi, it will be a defining moment. Koe. The direction e whanuani. Whichever way, it will define the new directions a bongbong. Ka koe no whakatoa solo ko whiawhia pe au ia. E kono inga koe whakailonga ia mo ui o aonga ia ko solo. He malawa ke tauhanga o huo i mai foi hala fo o. Koe lau fukia kau aga te mea te koe ke oa te tau mui pe hala ko stofa mai he whangakui. Ka tau kini hala fo o ke fo mai e tō tangata a mui. He hange ko whakarea ni nei sol. O hanga he hopo goni nai tok osi ki motu a vouta ko koe i tonga tapongo fulu. O whakamahino mai ke kai whanua o kai koe kau kantiteiti pe hai pe kantiteiti o responsipolo. O kulava pe he vouta. O ave ai whakafufonga ki. O kulava pe kau vouta whailo kau kantiteiti ko tō. He ui ai pe mo i tau tea ka kinau tō. Ai ko kuinga kapa he kai ke active society. Hange kapa e whahawhirisi. O toton ke lava pe ka o tatu ma failo ta pe ke lava pe ke to failo na to ria ka kono mau fok solo he ko faka ilo ko electro court o hangi ya ko hate fenga ke te fuhu he super heavyweight kono cost ka te fail o kula so ke cost ya ko fa ma po cost ke ave fai ta ko fai te fa ma nota so ke repetasi he ka pau na ku foi tena o mai na to na kosi ke te lava o to kalo so o kai ka ngau e fai ngo fua ka hanga he ngai be go ni so o malava he be go ni o ange ai foi ki ta be muy mai hoktua ke ne ma o foi self belief ka pau tui ke ne me au fai o toton ke ne lava ave fa maua e ko no moni solo ko wango lau I'm not a lawyer ke pe ke fraho au ke ka lawyer ko i kai I think different pe ko saya ba no re ko lau freedom fighter e ko ki fanga tanga te fo ka ke condition hange ko ka lawyer ka hanga he pe ko di ko fa no lo pe ki funky ka lawyer for all win funky young youth o ku nau age nau lo tola te nau lava pe ko tui pe he au sol ko ma lo tola ko ni me ko wa ko bia at least me he ka pau nei kai ke ne fai ne mena ne fai ke ma lo tola ko ni ke fai me ko fai ai ko sio o ma inga i tau mo ui ke hoko seini ai anga ono tau pave i o ha mea o ton mai whakalufua ka kono whakatoa o whamalo pia mau i taimi e ko mahu ingaia e taki Polokalama he na tokoni la he Polokalama e kaua i pe mau he mama he hono hulu he takoe o fumena tau whakakau te tolo whakaufofa pe ka nei tokoni en sio ngai isiu ko Helen seve that na was behavior ke ma ho time yo analyze ai lahi hopo go ya ka ko na was o mai he ka umia go na was fatonga i bina tola escalate de hopo ka ilonga go go futa makia kakai no operationalize na toton but now toton whakalau ke na kreke kai ke Piveni ka ukui atu mo ki foi mea whaka moi ko ni pata mātu ko ipe. Ngā ki he kumanatu i hake. Ka pau e ose whiri, ko tala noa ne he kupu whā, kupu si i whā koe kupu wataha koe whiri. Aina ki tala mai whuko e unu ki ai mea koe a pohi watu e ne toa i he hopo hoko. O whinga ki ngā unu ki ai. Ka pau rewa koe ko ha whiri whare area.
pe te toki, ka pau ko kantite te au pau toa he whiriwharea rea. Ka ku ilo e ha vouta ia na aku praipi au. Pa tene hanga ia whaka ilo le vau i he lau hia he loto i ahe ua walu. Aia e ave au ia o anta he kupu wha, o wha mau he kupu ke u wharea rea au. Aia te tonu le vau ke kupu wha, o whai ai whaka mau i ni mawhe, kei te laka he ni mawhe, pe koe ngai pōpula ta e tolu, pe koe whakatolo ua. Oye. Maria tama e whi. Ko tok mahino ia ni ai whi kupu ko ia. Pero mai te kakai toko lahi koe ke nau whakatau ngai ai kupsi i whaa koe kupu ataha. Aia ai lava ia ko o whakailo e vouta hataha pe ia o koe ke lava ki whare area. Oia. Oia sol. Koia. Oia. E wake whaka blau sol. For all work they get na mo ka lo ya koe ke na hana tolo analyze I mean Wangang na mo ua pena to he mea ko. Na mo wai he tok whakamatunga pe te alo lau ha foi kupui lau ka pau wah tikite. O ku asbai ne mau. Ka koe foi kupui lau ko ni tai. Pea koe makatunga ia solo na tui ai. E kei sayang e pe ke alu au ki whare hopo. I au pe. A whakawhalala ka aloia. Respect pe au e nau ilo. Kako tui ko aku he ke mau na tol hatai milahi ke. Ko kai ke ngatai u te ke ana u experience na toria he lau bo ya. Te au te mau kamata tatau be mau to ne ko ke wa ko lau o na wa ko lau na to ka te mau to ke ako tatau be mau to ka te mau to ko lau e lau. Koia. Kako no mau yo ke solo fatala no ngo ke uhinga le. Ke tataki kita he me uhinga le. Te fa pa solo ko hopo ko ini. Na alo pe au ia mea uhinga le ringa tau. Na ke pe ia o mai pe ngai fare mo mea ka tai mo na alo ai ke hopo. O me pe ko uhinga le ringa tau o me pe o fa tau ka ve. Koi. Pa na fa to ngai na maki fe paki mau mo fa mau e ka mata. O ye nga ilo fa kau kau. Pa ko nga ilo na fu nga we. Ka ko tai mo na ma fa so i kui ai ke fa so. Ma kau hala ta ha mau ai. na eke mai toko taha piveni ka au ke ka pa e fa POLOKALAMA pau eke atu ka koe pe ko taimi ko na ke ako ai he university na ke ako na ke toha nga hele so ni philosophy pe mo logic ko nga he lahi ho fa matala ko ke uhinga lerei nga ko lao ko ke lapu ko nga au ke uhinga lerei ka ko ke na ka ke ako lao ko kana eke pau talang ke taha ko ni te manatu ke honga eke atu ka koe nga ke fanongo mai pe ki hotari. Oia, la fue to la plana. Solo la cuaco computer science. O fama mafa area where artificial intelligence. It's all about logics. Koi. It's all about logics and it's all about intelligence. Artificial intelligence, you analyze the organization, you plug out the intelligence of the operations and computerize it, automate it. Koi skills ya koi he kai te outdate ya toi time. Because outdate the computer mo technology mo platform mo language but intelligence. You never koi me ko fa kata ko mahu ya te ki kasaso. Yeah. Kau fena tu beso fena pas be mo be ke te wa fu akumi. Ai go pe go fu akumi ke puranga o tua. Mono manyo ni ai to ko mai ga to me ko fa to le ai fu akumi ha ki kas. Mamo ne bito malo bito. Te hu pe ti ta ka fe tu ne ke te ako ai mai no fa po umi. Ka pa wa te ki kas te la pita hu lo ai o ilo te fe tu ke te alo ai. E ko me ko na ula vai pe ne vi ke ti e lao ke le ko mo i men de lao fili. Hele ki kas na ulu pe ya yo. Eu mama, Oi, mama bito. Oi, na pe te ni fia mo me ko ka ki kasa. Koia, mo la ya. Ka ye. O foi me fa tu a voe ke ta mama o ke fa ka. O me la mari o lo ve la mari Oi, go tio ke ai lahi apite ngai POLOKALAMA ku tala noa fa hoa o ku kau mo ngai me fa la mari ai ka ke ta mai pe ka kai ia
ko taha ko ke ofi ko he me whakalau maari ka ko ke whatongai ka tama ngai whakasapate ta whaahanga o refer ke e o le ke ki alo sio ke so atana ka hafu i whakafotu ka e au solo solo e kai te kela ko paki hafu i fua le rei pa fua ka ko Poi me agora vos para fora os taus para fora tula e kai malava mon la kai ko ti mahalo piveni ku mahino le rei ai ko tatarano ai tatoki fai mari hoko pe tatoki hoko atu he bea e kunga ku alu ka to pe polokalama fa mama system alu me ume fa lotu hu atu ka to pe me ume ko ya ko nga ku ke tori mo fili ai pe hota ka kai ko na fa no polokalama o fa tu biveni ka koi o fa solo palo yeah fa malo atu ka inga helava ko e tau polokalama ko ya ahoni FATUFONUA FOOU fa malo atu mo me mai ki he polokalama ko e kulawa ke mafa hoko atu pa mo PIVENI PIUKALA pe me tonga ek fatanga pena e ongo le reia tu ka te mo tolu ka inga tau polokalama pe wa mo tal re ki mo tolu ko nga tak pe ka ke lava o mai ha mo ngahi fehui ke lava o kau i he tau fehui ko he tau polokalama ka ko loto pe ke o atu mo ki tu aki ko ni ko nga ko ni i ko ia o ku whapaanga tau ngai polokalama na tau mia pe ke whakahoko atu ko ngā ku kamata ke o fulahi apito ngahi taimi o ku mahu pe ngahi polokalama ka ku toi fia mau hatau ka sponsor ke mo tokoni mai ke tau ngahi polokalama ka pau ke whainga maari ka oate tu waki ko ni ke tau sponsor ko ni o ku nailotoni lava ke nau tokoni mai ngahi polokalama ko ia o ku lava ke ma o atu pe miheni ko ta ko ia ko South Pacific Loans o ku famana ko te mama famalo la ke ding mo dol I he tokoni ko do be mo fai ki he vipon media la fa hoko atu ngai polokalama ko do be pe me heni no valu ngeau valu hiva valu I he South Pacific Loans lea ke select bo I ha o fainga fia ma o pe e lava select bo o tokoni atu ki te koi ka ke ngatai o ku tua ke foki o kai e mau live stream e lava ke mau whahoko ha o whahinga Māori pe koe whai aho pe koe putu hapa whainga mea hoko I Nusilani koe konga ia e lava ke tokoni mai ke tau ngahi polokalama ka pau kai ke tokoni mai sponsor pa ke ngā ue ake a ngai service ko ni ku mau atu hange ko tau live stream e lava pe tokoni ke whahoko pe ngahi polokalama ko ni ku mau atu miheni Fetu taki mai bega teau, lawa ki tatala noa, telefonia na noa wataha, ua noa nima, noa ono noa fitu whahinga feitu ube, I o klanin, pe ko even a waikato ke lawa le repe a watu ki ai, o whahoko ai ngahi ka pau gai hao live stream, o ku ke firma o ke mau whahoko, te mau lawa pe o au atu ki ha feitu ube, o whahoko ia maau ke mamata mai gai ho family. Ko e page fashion store, ko e ngahi uta fo kata ko momona kai ke mau ai ngahi wala fo o ko I he na uta na na o mai ke hanga hulu ia te hauni ka te uta whainga ke o atu he tau polokalama hoko ka ko page fashion store hanga atu ki he tau moi pia building ko ki wala ko toa bete ke whatau ai o tokonia ke tau polokalama ke sponsor e tau polokalama ke hoko atu oua na ngalo ia te ko e page fashion store a o atu ki ai o whatau wala me ai I loto nuku alofa ia. Ko tiko ngahi kautahaia o ku nautokoni I he tau ngahi polokalama. Te keke ngatai o ku malawa ke ma o atu ke whiema o kau ngā aue leipa ki Alpani. Pe ko whetu gani offshore. Whetu taki mai pehe telefoni noa uataha. Ua noa nima, noa ono, noa fitu. Ke lava ke o atu ngā aue ma au kai ke fuwhia ma o ia pena ki whae ngā aue ki mua. Sai apito ai rate ko e mau me ai whetu taki mai ka lava ke tatara noa ki ai o ka pau ke whia mau ke ngā ue leipa I he ngā ue koe ni o ata mai pe mei noso ke lava ke hua I peo ngā ue whamalo lahi atu
A mo mea tau toki whelongo aki i he taimi ka hoko mai.